Deneska je petok, 8. septembri 2023 godina, 251. den v godinata. Do krajotna godinata ostanuvat 114 dena. Sonce to v Skopje izgreja v 6 časot i 6 minuti, a ke zajde v 18 časot i 56 minuti. Denot traje 12 časa i 52 minuti. Mesečinata, koja je v fazana treta četvrtina, nema da izgre ova denonokije, a ke zajde v 15 časot i 39 minuti.